Mathaa manini mbere iceera ria mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta mwena wa Eldoret thiini wa kaunti ya Uasin Gishu matanya mauma iguru ma kuiyumiria gwa Uteti muno makiria kuona giki ni gikabu kia munini wa mutongoria wa bururi William Ruto Uteti. No mugaru na uringi megutanyite Uteti wathakirwo thi gukwamwe atongoria makiumo mweke wa kwaria neremo mana munyaka makigiritania miario yao mundu-ini megi uthii wa na mbere undumwe na urumwe wa bururi. Na wewe ujue wewe ni mzigo yetu na sisi ni mzigo yako, lazima tubebane. Hakuna mtu atapiga kona hapa katikati. Your Excellency, tunashukuru wewe kwa sababu serikali yako imetufanyia makuu katika kaunti hii. Hahuya kuiyumiria gwa Uteti iracungagiririo ni njatũkano iria ikoretwo ho thiini wa kiama kia Jubilee na kuyumba kwa mwoho wa tangatanga na kieleweke. Haha munini wa mutongoria wa bururi akiruta murugamo uria waya guthinga mwanya uyu matuko mokete. Sisi wote, na naongea kwa niaba ya viongozi wote wa Jubilee, sisi wote tuko nyuma yako. Sisi tunatambua mahali tulianza na tulisema mambo ya Jubilee ni mambo mawili. Ya kwanza ni kuunganisha taifa lote la Kenya, jamii zote za Kenya. Na mutongoria wa bururi ndanatemarigu kuririkania muingi weruteri wake hari gutigira Kenya ni maikarania na njira ya urumwe na hukuria atongoria matiganite mehotore kurutira muingi wa bururi wira handu ha miario itari na kigunio giothe. Iceera riri rigiukana ciiraniro kia Eldoret kuri muingi wa kaunti ya Uasin Gishu na kaunti rithiururukiirie gukwarutia wira thirikari makiheo mwerekera mweru wa uria marekiraga muthe wa gatano ari njira imwe ya gutigira Kenya ni mahota kuhuthira nguo iria ithondekagirwo guku bururi-ini. Sasa tuende kazi kwa sababu tumeanza. Rivatex ndio hiyo, kuna haja ya kelele, sasa ni kazi. Kurugurio gwa kiganda giki kia Rivatex na kiria gitanyitwo guthondeka mieke ya mawira kuri andu makiria ma 3,000 no gigukorwo giteithia na njira nene kurumura urimi wa mbamba guku bururi-ini undu uria gukorwo ari uteithio kuri muingi wa kaunti ya Uasin Gishu o undu umwe na Kenya handu maruma.